Ta hagani ke puan ngadap daga jing sngongo yo blay basisisian pat. Ngala iya ke bangan wanra biang ini ke jing kren sha fi sha kieng ki samba ki jaka baro ki bapividan. Ngai ku blay fi ke kerteng ke bakrau tam ke jong try jing yo Jesus Grace. Bat ngadengit bagani ke jing kren kan pelong ye fi bapindup shai. Haga jing dai bat ke jinget ye ke ketien ke jong blay. Kalau ke jingger khu ke bakrau ya ke bangadon ban ai shafi. Nang ni mentah ke sengi namar kini ke jingi kai ke bangadon ban hikai. Kadai kawaina ke ba ngakwak ban yarap ya ki brio. Haga jingi dai bat ke jing ya lenti ke jing embat haga jingi kenduk ke jing ja. Ki beper ki bejag ni ke pertai ke ban seja. Bat kumta ter. Nakata daw ngakwa bangan ay kerteng ini ke jingkeren jonga ini ke por gadai. Pet yo pipai haka jinglengo. Ketaka ke kerteng ke bangakwa ngan keren mata ke snipet yo pipai haka jinglengo. Ke jinglengo kadai ke bangi ngimtip. Nda habangi ong ya kektian lengo kamut. Bakadan ke jingjal lani ke jingi syam lani ke jingi kendo. Kaba ubriu umpai perkat. Tipru. Bat nda kerja usngau lengo ya kata. Ngakwa bangan keren ya kata mendaga sengi ba kum ki brio ki ba syakri play. Lasi ngakeren ya pi ki ba sngap yang agni kepor. Baka jingim jingi ay kanumpai aga jaka kabangin lengo. Ublay lalapipet bahaga Bible. Dakwa ban bu ye gibriyo aga jaka kabalingo. Kajing lengo kaja hagibriyo kibamtip. Kaja hagibriyo kibamngay. Hara ka jingi day bat ki brio ki banget, mara ka jingi day bat ki brio ki batip ya ka ketien ka jong play. Nganut ban ong nang ni. Bau play u klempo ya nga bat dia pia ka jaka ka bangin lengo. Kwa bangin pai siya ka jaka ka bangin lengo. Ngan peni pi ya ki katukan itali ki mat haga ni ka jingkiran junga. Kibiya day bat kani ke jingkeren ke mga ay kerteng pet yo pipai. Haga jaka ke balingo. Balinga keren ni kanina mga yo ina ke Bible. Bahkan sepay ke par bagi brio kin pai haga jinglingo. Ke jinglingo rom day ke berit ke jinglingo ke day ke bakraw. Ke bakindit ke bakinsan. Ke bangalangan ong kaban pen kelumar ya Gabriel. Kan pen kelumar ya government, kan pen kelumar ya nong sensar, pertai kan pen kelumar lut ya baro, ya jinget niam kan pen kelumar lut ya Gabriel baro. Ke jinglengo ke bangakwangan kerana kini ke por kedai. Ya ke kabalaja, bat ya ke kaban saja. Ngini pet ya ke kaban saja. Ngam kwa pinpoy haga jinglingo. Ublay ula adep bu lupa. Ublay ula adep yatulut. Ublay ula penilut naga Bible. Wat ya ke kaban saja syakmat ru ublay ula adep ni. Naga taga daw ngakwa ipigi basngap yang aga ni kapor. Baka ni ka bang keren man taga sngi kanyalam ipi siya jaka. Kaba nda ba kata kaba play umut ban penja ke pertai. Kan pelong ipigi ba yos ngau yang ni ke jingkran. Ba finom lengo, finom kendit. Kanum long ipigi ban pelengo. Kai kata ngini pet na ka Bible. Kata ka day na ka city ka balingkong sa ginong Thessalony. Kalanang kabasan. Ya kabalay tulpa daw no brio bakraw utaw no apostol Paul. Uya tulpa
ia ke ega bau blay unsale hagi singi banuan bargani ke jingi thul pa ga dei ka banga kwa nganda puli khamshai kalanang ga basan na ga sithi ga beningkong ki thesal ni kalanang ga basan nadu ga khal beningkong henrai shapang kita ki por ba ki ayom ko para banget pimdan ka man tho happy namar pi pi tip biang ba ta skiu try kan wan kumjo kumunong to men kat bagidang ong ke jing sok bat ke jing skamba onda kumta ke jing jat ka ba kindit onda kumta ke jing jat ka ba kindit kan ngat aki kum ke jing sok kon haga priu ba pun kon bat kinom yo light shoot da lele ndrai ma pi ko para banget pimlong haga jingdom ngan ong bam ne ong hang ne ndrai ma pi ko para banget pim dan haga jinglingo balai bagataga sngi kan lap ye pi ko munong to na ba filong baro ki khon ke jing shai ki khon ke sngi ngimlong na ke jong ke miet lemne na ke jingdom ta ngakwa ngini kran egene kaban saja fi ke gaban saja gani ke pertai kan dei ke jingja ka ba ke pertai kam la kyar bat naga benta jong pigi banget ya gani ke ktien ka banga puli ngan pinkin mau biang fi mena ke sngi ba pinum poye ke jaka ka ba piningo na shim nang ni na ke jing tho jong ap sa Paul but ngan sila me pikin dia syagatai ke gospel namar hang ni wap sa Paul ula dep ithul pa wong kum ni ong shapang ke sngi bat ke por mdan ka man tho unono brio kanu ka brio ka ba hikai la ni ki ba hikai ye ke tien ke jong play Kino ki brio ki bawan shapi la ni ki bakran nang ni na ka YouTube keleng ka pertai ki ba ai ga tarik ba ga por jong ka jingwan jong Jesus Christ ngakwa mangan kren shine nang ni kentat kita ki brio wat priang wat ngap ru namar kat kum ka Bible hi ka kren shine ba ga jingwan jong Jesus Christ ndan betip wat ki angel kim tip waru jisu hiru daladi wong ngam tip henry tang ukpa jonga ubahagi bleng nagadaga daw Paul sa to ay ganig lanang ko besan gada khat ko beningkong wong syapang ki por bat ki ayom ko para banget pimdan ka man to ay api pin to ay gay lama pim tip lanu jisu nuan pim tip lanu kata sngi jong jingrong no pim tip lanu traun wan chini ke pertengim tip hari tangga wai ke bangi tip bangim dan kaman tho namar balai uji su uladap yithu shibon ke ban pen pau ye kidak kishin haswa ke jiwan ke jo ban na pipet na ke ni lenang ke besan kat kum ke jing tho jong aus polwang namar pia tip biang baga sngi ke jong try kan wan kumjo kumunang to men unwan kumunang to ang ga Bible haga par baga pertai kampai perkhat ki priu kila ban ong kumno henrai ka baga Bible ka yatho nadu besdang Yaki jingja ki ban seja ke pertai kala dep ja hadu mentai ke sngi ka bau blay ukuran hagani ke Bible kidan shibon ke beja ula dep itu lepai ki thma kin ja ke pertai ula dep itu lepa shapang ke jing yap tem ula dep itu lepa shapang ke jing shukar uladep itu lepas sepang kejing penki yagi bor mariang uladep itu lepas sepang kejing start ke banja ke pertai uladep itu lepas sepang kejing paidin jadi brio
Ulah dia betul lepa bagi semi ke beri ban kren ben blay ke ski ke bekhado. Ulah dia betul lepa bagi kanan ke jeng pensitam benye ke benget yo Jisu hagi ski ke bekhado. Ke kita gidei ke bagi ketin ke jauh blay kala kren lut bar. Bat ulah dia betul lepa ru ba haga bakum ganu ke por u Jisu nuan. Uang ni wap sepuluh angkat bakidang ang ke jingsuk. Ke jingsuk bat ke jing skamba. Lani kibi kintin ke jingsuk bat mdan eiru emban ni khuslai. Dia ke por baga ekonomi ke kiyo ba. Ke market kadang boom sejerang. Dia ke por bagi briu ke roi ke yok ke kat ke kamai ke ji. Haga baga jingsuk baga jing skamba haga dan ang Bible. Gibriu kempai perkhat baga Bible ko ang anakum taga jing jat ke bakindit kan ngat hakikum ke jing sukhon gibriu ko bapun khon. Fi day na kita daw nga krene gani balay namar kanigan jagandit. Gibriu pertaikan lingo kibam ngat Jisu kin lingo. Gibriu kini iyo Jisu bawa na siteng sunkan dan kejing kenyu jumai ni kepertai. Bat ngani tu ipi kadai ke bat pelingo ia ke babon bagi Gibriu kin lingo lengan bat kin kelumar kin pet yap kin linyar lempat. Henrai ngakren minta ke ski nga ai kertang ni kejing keren pet bayo pipai ha kejing lingo. Balai ngakren kumta. Kedau ke bekangsan kedai namar ngayo ina ke Bible. Baladep itu lepa kan sejakan dit si Gibriu. Tenrai yang abad dia pi, ai kan melang kendit. Ai nginum lengo. Namar baladep itu lepa ke Bible. Ni aban pendap ke ketin ke jong play. Kum ki banget. Kum ki Kristan ki banget sisai ke ketinu play. Ni aingo you play balay tu lepa bau Jisu nuan jaga pertai. Degi hajar senam lay tu lepa. Bat kerja sisau Jisuan. Lay tu lepa bau sayap Jisu yap. Lay tu lepa bau mipat Jisu mipat. Lay tu lepa bau sawan biang bat sawan. Nak kita kedau yang ni kum ki banget. Ai kanum ja kum ke jinglingo. Harai kandai ke jaka habawan kandai ke jingpen kre. Nadu menta. Bahabawan kandai ke jing welcome you try. Kandai ke jinglingo. Kan long surprise kan kendit ye ki babon. Harai kanum long surprise ye ki banget shisha how Jesus Christ. Nakatagadaw nga krenang ni ba kapoin ka dyan nga day ka jinglingo kanwa na kapertay namarbalay kan poy ka por bakandan gani ka banja hagaban yo sngaw ka turay ka dyan angel kanan ka dyan play ka beneng kanan ka dyan sawa ka bakibrigin pa diyo sngaw kanan ka dyan jagaban penklumari ni kapertay. Andai kektian ke jauh play kong igini kektian da fio igini ki eke. Ke jingkerman ke jinglat im jauh pi kalajan. Nak kita kedau ngayang nang ni ngakwa bangan keren ni pi ki bayo ngau. Pet yo pi pa ke jinglingo. Ngala penifi na ke Bible ngala keren. Baga kektian ke jauh play ke keren syai bau Jisu unuan. Haga por ke baga pertai. Kadang yo thia aga jingsuk jong ke pertai. Tengah syukuran nang ni namar nganum keren shiboni gini aka namar bayong amlaban pendep ya gini jingkren. Fina puli hau Matius kelenang ko baar pusau. Pinyo iu Jisu la de betul pa hau Matius ya gini pangan syupuli kendiat. Lebih puli nang Matius nang baar pusau lu dukhat ke balai ke senran ke keli ke bakumnu ke jingwan ke jame. Baru Jisu itu ter mereka wega dak kabu keren gedai kanan ke jing syukur ke bakrau bat pinyo i mentah gedi ke por jong ke jing syukur
Pet baha pi pet ye jing kren. Pet baha pi ngap kumno ye jing hikai. Pet baha pi sungai kelumar ye pertai. Namar ki de sngi jong jing syukar. Bat ngadwai minta sngi bagani galanong gabangan puli uang kumni Jisu uang. Ngan puli no Matias kelnong gabar fusau. Sngap uang ye gini gikten. Ngan puli nagad khat gabar fulai. Anakum tala daw eu unang pia kmi hangni ubaw Chris lani hang tai piwat ngai. Na bagi Chris lamler bagi nong tulo pa lamler kin mi. Bagin pini gidak ki bakraw bagi jing pala kay ban syukar na dala wadi ki balajit. Hakmi ngay tulo pa pi na magatala da kin onga pia kmi udan na gariklaw piwat mi no. Hakmi udan na gipulit bajajar piwat ngai. Na bakumba kami no kalele na mingi baga shay do sep ngi kumtaru kan long kata ke jingwan ukhono brio ngakwa ba pinda shay bay gani uang hakmi ngalaya thu lupa happy ong Jisu ula de batai lupa kumno ganja ka Bible kala de bikai ya ka bangamla nang ni bangan hikai kumno kay namarba kay tang ka banga shupin sngaw shupi bapin kham perkhat baga jing im jong pi ganam poi ga jing lengo ha ga ta ga sngi jong ga jing wan ga jong trai pe yo don na preng jong fi ga bam ngai Jisu pe yo don na preng jong fi ga bam sngo tho japang Jesus Christ na kwa pin sngo tho no pin pai jo Jesus Christ pin priang yo Jisu na ma de tang mo u ba yap ga ding fnalam de pop jing i ba de tang mo u ba mi pat. But they tang mau ubala ban pingsan yang apa dia pi bangino mahap aga jing penram sedujak. But banginio ia ke jing imbam jukut. Ngakran nam tagi katu gat ni kibam priang ia ke ni ke jing penem. Ngakerpat ifi ba kani kanum jagum ke jing lingo. Namar pilayo sngaw ini ke jing keren. Ngam lelay nang ni la dapi ong kumno ndray ngakwa bangan ong ifi ke way ke lada pim priang Jisu la pim ngat Jisu ke shonga fi ngampen bor nang nin renga shikwa banga nong fi ni puli ke Bible ni yo I baga ktin ke jong play ka ong shai kedar naga shiti shiki kolosai baga jingdap jong ke jinglong tuli ke jong play ke don how Jesus Christ baru Jisu de khon jong play ba im try jingi Jesus Christ de tang mo bala shimi ke dur brio ya ka ban yap agani ke pertai udah play ushimi ke dur brio namar uwani ke ban sha na ke bagi pop jengi ban sngo tho yengi ke brio ni ke pertai wa ban kala ma ke brio baru wa ban yap kumu brio namar ke snam jong u kade ke snam play bat ke snam jong u kade ke bam dan pop na ke takadaw uwan ban yap bat umi pat na ke jingtap dan bala ban bat ye u namar uday u play ndaw la pendap igini berkhoit umi no namar uday u play. But kat kum naga Bible u Jesus Christ udah naga ketiga man ke kat jong play. But ega jing bishar baro aga naga pertai on IT how kon jong play u belong Jesus Christ. Naga taga daw nga kwa nga nong ipi aga naga par. Nai ai ba pin poy aga jing lingo. Nai yang mentaban ong lelay wali ong mdan kam banya pai show play. Pet bayo pi poy aga jaka sandan ga ba pikran persha what yo Jesus Christ. Pet yo ka poy ka por ka ba jinjar ka ba ka jing im jong fi. Namar nga kwa ba nga ni thu ipi hang ni. Fi ngat na pim ngat nga ni thu ipi ka Bible ka kren shai. Bau Jisu unwan biang sa jisen siya nga ni ka pertay. But ay ba pinumpoy aga jaka ka balingo. Ay ba pinpin kre la di ka ba pipriang yo Jesus Christ. Kanang ba pinumpoy siya ka jaka ka balingo. Kataka di ka ba ningkong ka ba nga kren. Fi dan ki brio ki balingo ya ki jingja. Teng ki kren ni kren ni tai ki jingja ga pertai na kwa nga nong fi ni ka par la da pin pule bai ga Bible ga jing shisha kamdan ke ru ga bam tip u play u la dep tip le pai ke ga ban se jag ni ka pertai u la dep to le pa ka ba sngo si ga lang ba ki brio kim tre nget ye ga ga Bible kong na ga ta ga daw ga ni ka par nga kren nang ni ba pin up sngo to Bam dan ke ga ba jan adu menshua adu mentag sngi ga de ga balingo yo play baro ga de ga bo play radep tip ba radep ito ba de ga ban sa jaro play klembo ingi ga jaka ga bangin lingo
ula pen pau bat ula dep itu bat ngasipni piling kot melagisni nagani ke khot ke belenang ke ba siti benikong tesli lamasan bau pol uong kanwan kendit aga por ba pertai ke dang ong ke jingsuk bar ke jings shamba nga kwa bakani ke ba ngakren kan ong ke jingger khu ke jing im jofi what I pinpoint aga jaka ke ba pilingo kabaar kabang ngakwa ngini kren mentag sngi gede lada fila shakri o play lada fia lenti baru play menta dan peng job fi fila sdangi kaban ya shisha ga lenti ga badai ngakwa ba pinum pai ga jaka ga belingo kai ga ta ngakwa ngan kren ngini ga por gede wat lingo haba pi kindu ia ki jing haga jing im teng dan ki brion na ki kendo ki jing aga jing im kadan ka por ba ki ngau kendit kalong iki ka ba pen ra skor la banong ba pi perkhat bandang shakri you play ndang ala IT la di show try bangan su biang lut baro ba bangan su suk bet ngakwangan ang fi khnang ba pinum pai ga jinglingo kan mau ke Bible ke klem kular ia ke jing im ke bangin cia suk bet ke klem kular ke Bible ia ke jing im ke bapinum ia kendo jing habau bleu sei ki kon Israel na Egypt wat ladau kular ia ke dut bat ke ngap ndai neki mi ki kendo duriau besau ndeki mi ki kendo mara ndeki yat ki kendo ia ki nongshon ndaki layat ki kendo ya ke jingkerdo ndaki layat ki kerdo bam kadan ke jingele kadan ke jing sham kadan ke jing linga ke jing pisa balai u blay u say khnang ni ke jat benu ban pni baba ngila mi no na ke jinglang barim ngila bot yo Jesus Christ bana bangi yat ya ke jingim ngindang ya kendo duriau besau ngindang ya kendo Jordan nginang ikendo igi lom igi wa igi thiep igi jor nginang ikendo igi lower ding nginang ikendo igi shibon ki aka habangi shakri yo play tangawai ngakwangan ang pi wat num lingo abapi ikendo jing namar pidon yaga jing ay pidon yo Jesus Christ pidon ni gaktin ga jong play pidon ga jing pensle la da pinget yaga jing pensle pidon ni ga jing yaga ta gaktin ga jong play ga bakraw yaga bangi hikai nang ni malaga por ngakwa pinum lingo ka Bible ka hikai knang yaki eke bubun mangin im ga jing im ga job ka daw ka day ba ka don ga jing ele ga jing im naga ta ga daw nga krenang ni ba pinum lingo ba ba pi shakri you play pet yo pipoy aga jaka ka ba pilingo haba pi kendo yaki jing ki ba kham aga jingam ngamong nang ni ba pina shakri play min shi kendo jing ba adien ka waitin ka wai am and raila da jaba pi kendo jing ayeng sam hangno re hangno pi kendo jing what let kindit what let lingo Bible ka ladap kren shai Petra suang ka shiti ka beningkong ka jango ngan pulegal nang ka basaw Pitip upetras upenan ka amna ni ketian ka mga ong mga shiti ka beningkong petras kalanang ka basaw kadkhat ka bakhat ar uang iki brio ka bashakri blay wang ko hep ba it bele wang hep it kamot yaki brio ki bala shakri yo blay wang ko hep it to what snow palapi ka jintenjo ka ba meding ka ba pi ka ba ja ka ba tenjo ipi kum badaja ka ba kla what snow pala habakawan ja kum badaja kla wang rekat ko mabiyo bentalem na gijing sha ga jong Chris to komen no ba ga jing pen pau ga buram jong piru pinyo ga jing komen ga bakra na sha yo i ga brio ga pli nga son sonai mangiyo ga jing hikai ga baong ba ndang i priang jisu nang ya ga lenti ba jisu ngen shiyo i jinger khubet ngin shi ibu blain pendap bet ga jinan kam nyat bet ngin shi roy bet ngin shi suk bet ngakwang anong ifig ni ga par bet bahai ga jingi kai ni ga sngi ga bi kai taman shu ya roy bet ban shi roy bet ban shi prosper ngakwang anong ifig prosperity ga dana ga Bible u blay prosper nga wali klet ikata
Nganot ba ni thu ipi bo blay ukur khuy nga. Nga klem kerdo ngam dunay nga biang ngasuk aga yeng sam. Ngayo i blay ukur khuy aga jing sang, ukur khuy aga jing lai jing wan. Uya da usumar u ay ga met ga bakait ga bakya. U ay ga jing suk aga jing mut bara ga dot not. Henry wat let klet. Banadu ba nga kalaga bumot ba nga pay show blay. Nga klempo i shatanin kong. Nga larung hagi jaka hagi be hagi lawar ding hagi rai dam hagi bubon. Nga layat hagi jing jaw mat nga layat hagi jing samar way nga layat hagi jaka hagi be baru blay upinian. Namar ka ni galenti kadai galenti jong ka jing shakri ka bangi hap ani kendo. Tanggaway ka jing ay gadan. Ka jing pinsle jong mense makoy gadan. Kajing kemen ka shisha ka banaw Jesus Christ kadan. Kajing suk jong blay kadan. Kaktian jong blay kadan. But adian mangilayay degi posnam. Ngayo i ka jing kerku ngayo i ka jing suk ka jong blay. Ngayo i ka jing im ka badap karay. Henry nga kwangan ang ifi lada pidang suyad mentaka tukan nisnam. But piye kendo igi jing ga bapimpay perkat wat lingo. Namay kadon ka por ga bapinhaban niya. Nga tuway banang ni ngan keren lingkot igi ni namar ngamyo sibon ka por. Nga kwa bapin singaw tu siyay. Baga jing ga jong brio. Kaday kabaw blay habaw don ka plan. Un penurong lapay fi igi test kibabon. Namar kita ong Petros kadai ga perang ya ga jingat jingi. Bandala perang ka kan mi no kum gksiar. U ai ukpa u badan lau khon ong ki Hebrew. La pimpuli si ki Hebrew gal nang ga khat lai la ngam bakla. Wong ini giktin ngap ngan puli fi na gani giktin ga jong try. Nagata ga daw dan gi briu ga bam sngaw thu igane pen ngan puli wong kum ne. Kalanang ga bakhanar ma ngam de ga bakhat lai kalanang ga bakhanar ngan puli ga ni ga par naga de khat ga ba nyaw dainam da ga chingpan ba ba bi aisha u blay le epi gumi ki khon na mau nu khon u bok pa jong u ju snang sempat ana da pilang klem ga jing snang sempat na ga ba baro ilong nong yo benta kum ta pilang ki khon pongka ki khon kha buram. Lada fidegi khon try ki jong blay pila priang jisu pila khar sen pila mat ki jing penem. Fidegi khon try ki jong blay baru blay de tang blay de kupa try jong pi. Ong kane ki siti si ki Hebrew way kupa bam ju sneng. Way kupa bam ju sempat ki khon. Kadan ke par bangi kendo ki jing pen bat ki jing em balamba ki babon ki jing sham. Ni sngo ko maka palat bangi lingo balengi kendo jing repim tip hapdeng ju kita baro blay weng ki jing im ga pamlong u pendu jaj ia ka badai pendu jaj weng ki jing sarong weng ki jing sngola weng ki jing sngo piang u thau ki lenti ki bobon bat leng ba ki jing ki bobon ngi sngo tho bo blay u iet palat ia ka jing im jingi nagataga daw nga ni par nga kwa bangan hikay fi bapinum pay ga jaka ga bapilingo ka baningkong bapinum lingo agataga sngi jong ka jingwan ka jong try ka ba ar wat let sngaw lingo haba pi kendo jinga kataga de mga yai kren barbar na mga idong ibro shikri shang shit ya linter to shikri blay ikumba mdan shu bala ban job ikin rain daga jinga ga wan ka hiar lut kum mambati but kasi yaplut but baro to jing kemen ke jing sngo bah to jing shikri play ke to jing let jing sang to jing twai ke jing rwai ke yaplut baro balai namar ba yekendu jing ki perkhat bet bangin de shikri play nginom yekendu jing atwai ke ni ke par hangno pipuli ke bible yano ba pipuli ke bible be shia be ke besok ndan mano ro ba yo ke besok
Nado Genesis hado aka kama apostol. Finlap baga Bible ke keren. Babarok Ibriyo jong play. Kirong lang baki jaka ke be. Te mentai ke sengi ngakwa ngan keren ni ke point ke ba kado haga jingi day baga ni ke jing keren. Nga ay kerteng pet yo pipai haga jing lingo. Ngan ang biang sisin wat lingo ye ke ege bu trial se le ba ye ke ege bu ladep le barok dan nga Bible. Kabaar wat le lingo aba bi shakri yo play haba bi kendo jing haga jingem. Yang scam shakri yo try pule ke Bible ngap ke jing kai ke badai. Finyo pinom syong sa haga jing ublen pelai je fi wale lingo ye kata. Kababut nang ni ngakwa ngan peni fi kawai ke jing lingo. Kani ke jing lingo kadai ke jing lingo ngan ong no kumni. Kani ke jing lingo kabangan hikai khat do ang ni agane ke program kabamentai sngi. Ke jing lingo kabang akwa ngan keren mentai sngi ngan puli fi ke Bible. Haka shiti ke jong Paul shiginong Galatia. Lala pin puli na ka dekhat kalenang ka beningkong ka dekhat ka benriyo. U Apostle Paul u ong ikinigiktin. Ngas ngaw lengo. Kenmau nga krane ka jing lengo. U Apostle Paul u ong shy yang ni. U da lengo. Ong ka Bible wang ngas ngaw lengo ba pilakin riak no shen. Kata-kata nau tahu bala khat yepi aga jing ai Chris shakawai par ke gospel. Kabam dai kawai par ke gospel retang badan ki bapen ku slai yepi bal ki bakwa ban pen kelas niu ke gospel Chris. Lada mangila ni wangel na benengi tu kana pi ke no ke gospel ke pair na ka bangi tu kana pi tu ai bun lang bala timno. Kumba ngala ong mensuang ong kumjo mentapat. Ladau nunu ye tu kana pila ni Ukraine ke tin jong play ya ka nunu ke gospel ke pair na ka pipriang to ai bon lang bala timna kani ke jinglingo ke jong wap support ya kini ki banget ki badana kini ke balang Galatia uong as ngaulingo na ka bentai jong pi ba mensua pi imma ke jaka ka ba piu ba ka jing im jong pi kamlong da ka lenti jong ka jing le jong ka hukum ngawan mga ngayalami pi si ka jing penim ka balambao Jesus Christ bat nga hikai pi ka gospel jong ka jing ayay namar pada ke jingle jong ke hukum numla ban pengsane ke wairu ke do ang ke Bible. Bana bo absu Paul ulet ke balang Galatia uhikai ye ke gospel jong ke jingaye. Kepada ke juga gospel ke bawan shengiru. Namar apostol Paul udai apostol jong ke gentle. Kepada shengiru kepada ke gentle. Ngi degi gentle. Ngim degi Jew. Ngi degi non-Jews. Lada pitip ila dia bapim degi Jew. Bat bapi degi khasi ki bahap. Agataga lain ke bagi ong ki gentle. Kan pensuk ipila da pipuli Bible. Wat mangaru adu mentanga sa isngaw lengo. Badan ki briu ki bale ila dia kum ki Jew. Kibam puli bahai ke Bible kenu ke ain ke ba apply ke Jew ba ke ba apply si ke gentle. Kanu ke jingle ke badai si ke Jew ba kanu ke jingle ke badai si ke gentle. Kanu ke bam dai shu ye ke Jew ba kanu ke badang dai yangi. Kanu ke bam dai shu yangi ba kanu ke badang dai ke Jew. Fi teng ngi klumar ngai kelumar bat ngi yang ke jaka kabam su tau bat ke kelumar ke jing shikri am su palang ni usngau lengo yikini ki briu badana Galatia ulaya lam ki la priang men se ma khoi
Ula keren sibo na gini ke Galatia ke jing light lut kepada nau Jesus Christ. Ula peni di nuksa baro na pipuli yang ni ula ang bau Jisu wan ban ba yang ini ke jing tim jaga hukum. Bau bahok uim day tang daga jingai day daga jingle jaga hukum. Wat mengiru bunyi keren kumtai. Anang itan pali ke brio de dien mana irab yang iki seketai ke jingle jaga hukum. Upol wong ke balang ke Galatia ngas ngau lingo. Bapikin ria no na ke gospel jaga jingai. Hadu bawa supal nabi puli yang ni udah keren gum ni ngan puli nang ka baar nak dekat ke bakat san wang ngi ki balong Jew ukuran yang ladi nama pol de Jew wang ngi ki balong Jew na laga kenja but ki ba pop kum ki gentle puli bahasa ke Bible wang gum luang ni dekat ke basipa wang kan ri wang penbana bang itip ba na ampen kesanyo brio de jingle ke hukum andai tang de jingat au Jesus Christ wat mengiru ngilangat au Christ Jesus kenang ban pen kesaningi de jingat au Christ but de jingle ke hukum na ba de jingle ke hukum an ampen kesan ken ya ka wei ka do ru pejo piong bang hikai bekla ngapuli ke jing tho jong Paul Galatia nang baar na do dekat san. Hadu bo Paul upai ke jaka ka bo lingo. Kan mau ngakeren ba nginum pai ke jing lingo. Wat mangau bayat keleng bayalap ke gospel ngalet keleng ke si jantia man lagi sengi ngalet. Ngasat ngau lingo bangayo I bagi brio kim snau tro eiru am ye ke gospel jonga jinga ai ngasngau lengo pat ye ki bawanra biang ke jingle ko hukum bangi khlem le lut pat badena ke taw ngakwa me ke ski manganong fi what kat u apostle Paul u bade apostle u ban crown ki apostle ki bangitip upaya Galatia upenan kam nang ni ketian wang ngas ngau lengo da perkat bai ke ketian ai bagani ketian ke bang keren mentag sngi kan yarap pi ba pinum paya ke jaka ke ba piningo nama ke jinglingo ke de ke ba pimtip wa supal ni ulingo e ke balang Galatia nama ulah adep ikai bah wang bis dangau mensim bikut agada udah ang te tu yang ada api priang yang mensim makoi daga jingle daga hukum na daga jingai fi day na kita daw menaman pangamyo sipun ke par ngapen I fiang ni ya ki jinglingo nailingo ege baja kalau adep thok lepa bari ege ban sejar ulah adep thok lepa Nailingo la da pia kendu jing e bishakri blake la da ong lepa u blay la da ai lepa ki nong rim kum no ban job igi jing e ukular robo nom e fi what le lingo aga jing de bat ka jing e ye ga gospel jong ka jing ai nai pelingo what yo blay ru magidang gibriu ki ba pelingo yo polang ne de gi bangai kepada negara balang Galatia. Dwai bo blend play gi khmat jong fi be jing song tho jong fi men da gisni. Ngan pen kut ini ke jing keren. Da ka banga pen kan mau piang fi. Tungin umpai ke jaka ke bangin lingo. Senga benut banga haban pen kut no ini ke jing keren. Handreng ada kerpat fi de ngap lut ini ke banga keren. But what ia ki dikat iki lenong na Bible. Puli bahai ke shiti ki Galatia. Puli bahai ke shiti ki Ephesus. Puli bahai namar wa apostle Paul. Ude wa apostle jongi. Dapat bahai ke tahu bang ong. Blay na penang ude jit kenang ni ubre bunra ia ke gospel shengi ki gentle.
Terkadang kuat berpin ngap ha ia ke jing ong chong. Dengan penkut nak ni ke por. Ngakwa finumpai ke jaka ke belengo. Pai show Jesus Christ. Yang skema ke jingat ngat ke ketinu play. Tengini tuai. Ko pa gini ke por nga aingo imenam tagini ke ketien ke bangala kren. Ai ko pagan penki igi priu ke bayos ngau. Bakinum lengo. Andrai kin pai ke jaka ke bakin pen kre. Kinom ki jing mat igi jing ja saudang. Bakinom shep tiang ru abagi kendo jingat. Ai ko pa bakin tip bagi dana ke lenti ke bagi depan job. Bat kerpang a playing a tuai. Banginom pa ke lengo abangi pediang ke gospel jong ke jingai. Ai bagini ke jingkran lingkot kanya rap igi priu. Prangi ailut sheme ke buram. Ni ailut sheme ke jingo bat ke jingero. Kerteng ke jong chis tuai. Amen but amen. To blayin kur khuifi, ku blay shibon.